iznenađena, jer ipak su to moji prijatelji, to su gosti. Vidim da su svi zadovoljni i od tad sam ja zadovoljna. Dosta ljudi se odazvalo i hvala im što su prepoznali ovu večer s porukom. Hvala im što su došli, što su kupili karte. Udruga Mraf je gradska udruga, udruga koja se bavi sa djecom posebnim potrebama. Prihod koji će dobiti za donaciju bit će im potreban za nabavku informatičke opreme, didaktičkog materijala i svog onog materijala da djeci s posebnim potrebama pružimo što bolje i što više u radu s njima. Ovim putem pozvala bi sve ostale gradonačelnike i načelnike naše Varaždinske županije, a i šire. Pozvala bi sve na suradnju i rekla bi radimo nešto dobro, radimo nešto sa srcem. Za udrugu je jako dobro da se odazvalo ovoliko ljudi i da su zapravo prepoznali naš rad kojim se mi bavimo. Sredstva koja će se prikupiti ovom akcijom utrošit će se na kupnju informatičke i didaktičke opreme, pri čemu mislimo prvenstveno na možda kompjuter ili projektor, ono što koristimo u radionicama, a didaktička oprema, ono što nam je u radu logopeda najpotrebnije su vježbe, blokići, ono što djeca onda kasnije sama mogu određivati i ono što se radi u samom tretmanu logopedskom. Izuzetno mi je drago da mogu večeras prisustvovati ovoj prekrasnoj večeri sa porukom, a porukom za naše mraveke. Naša udruga koja se brine o djeci koja stvarno imaju potrebe. Naša domaćica Goranka Štefanić, gradonačelnica, je odlično ovo organizirala, ali vidimo da već godinama radimo sa udrugom Mraveki i da su jako dobri rezultati. Ti rezultati će biti još bolji zahvaljujući večeras ovoj večeri sa porukom. Il progetto è sicuramente molto interessante, anche perché coinvolge molta gente, coinvolge molte persone per uno scopo benefico, per uno scopo diciamo utile, e Calzedonia sicuramente sarà uno sponsor per una delle prossime cene che organizzeremo qui in To je meni druga večer, poznata sam humanitarka, volim pomagati, naročito kad su ciljevi pomoći drugima, onima onemoćalima, slabima od nas ili to. I znate što, najveće je zadovoljstvo kad to vidite na njihovim licima da im se može pomoći. Ta sreća, to oplemenjuje. Jednostavno, priroda vas tjera činiti dobro i ostati u dobrom sjećanju.